5 rečenica koje moraš da znaš ako si diplomata u Srbiji. Šta je izjavio Vučić? Šalim se. Mada, ne baš. Ja radim u ambasadi. Na primjer, ja radim u ambasadi Norveške, Švajcarske, Nemačke, Grčke. Ili, ja radim u ambasadi Japana, Maroka, Libana. Ja sam diplomata, ambasador, ambasadorka, ataše, vojni ataše, sekretar, prvi sekretar, drugi sekretar. Ambasador ili ambasadorka vas pozdravlja i zahvaljuje se na gostoprimstvu. Radujemo se jačanju naših bilateralnih odnosa. Saradnja između naših država je od obostranog interesa.